Turi tariki 14 Werurwe 2022. Turi kuwa mbere tariki 14 Werurwe 2022. Ni umunsi wa 73 wa 2022. Ni ukuvuga ko hasigaye iminsi igera kuri 292 kugira ngo 2022 irangire. Ese niki cyabaye uyu munsi ahahise? Niki cyabaye mu myaka yashize kuri uyu munsi? Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1629, ubwami bw'Ubwongereza bwahaye Massachusetts uburenganzira bwo gucururiza muri Massachusetts Bay. Massachusetts Bay yari company icuruzaga ibikorwa byo mu mazi muri Leta Zunze za Amerika. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1783, inama ya mbere y'Abanyamerika yiga ku kurwanya abakoloni b'Abongereza yarabaye, ibera muri sale yitwa Boston's Faneuil Hall. Itariki nk'iyi umwaka wa 1757, Admiral Boeing John yishwe arashwe n'itsinda rizwi nka Firing Squad nyuma yo gushinjwa kwanga akazi mu gisirikari. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1894, wahimbye cyarahani kidoda imyenda muri Cotton yahawe uburenganzira kuri icyo gikorwa gikomeye yarakoze kimwitirirwa kugeza ubu, yitwa Eli Whitney. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1826, inama ya mbere yahuje ibihugu byo muri Amerika nibwo yabaye, ibera mu gihugu cya Panama. Yari yitabiriwe n'intumwa zaturutse muri Mexique, Colombia, Panama ndetse n'ibindi bihugu byari bigikolonijwe na Espagne muri Amerika yo hagati. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1899, umusirikare w'Umudage Ferdinand Graf von Zeppelin yahawe uburenganzira n'Abanyamerika bwo kugurutsa air balloon yiswe Zeppelin, ndetse iyo air balloon yakoze urugendo rwayo rwa mbere mwaka wa 1900. Tariki nk'iyi mwaka wa 1900, idolari ry'Abanyamerika ryashyizwe ku gaciro nk'akazahabu. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1903, Sena ya Amerika yemeje amasezerano ya High-Harren yahaga uburenganzira Leta Zunze za Amerika zo kubaka umuyoboro mu gihugu cya Panama. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1912, Antonio d'Alba yananiwe kwica umwami w'Abataliyane Victor Emmanuel wa gatatu i Roma nubwo yari yabigambiriye. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1915, igisirikare cyo mu mazi cy'Abongereza cyarohamishije ubwato bw'intambara bw'Abadage Dresden ku nkombe za Chili. Tariki nk'iyi mwaka wa 1918, Abarusiya bemeje amasezerano y'ibihugu byari bikomeye mu Burayi bwo hagati, Central Power, Ubudage ndetse n'ubwami bwa Autriche na Hongria, ndetse bahita biyemeza kuva mu ntambara ya mbere y'isi yose. Tariki nk'iyi kandi mwaka wa 1923, Perezida Warren Harding yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze za Amerika wujuje inyandiko ivuga ku bijyanye n'imisoro ku byo yinjije, ndetse ahita atanga umusoro. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1936, Adolf Hitler yabwiye imbaga y'Abadage bageraga ku 300 ko umucamanza wa mbere ari Imana ndetse n'Ubudage bwabwo. Tariki nk'iyi mwaka wa 1939, ingabo z'Abanazi zigaruriye Czechoslovakia yose. Mbere zari zafashe agace ka Sudetenland zikomoka ku Budage. Tariki nk'iyi nibwo zafashe Czechoslovakia yose zigira intara y'Ubudage. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1983, ingabo z'Abadage zigaruriye nanone umujyi wa Kharkov muri Leta Zunze z'Abasovieti. Tariki ya 14 Werurwe 1947, Amerika yagiranye amasezerano na Philippines ayemerera gushyira ingabo zayo zirwanira mu mazi Navy muri icyo gihugu amara imyaka 99. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1951, ingabo za ONU, umuryango w'abibumbye, zongeye kwigarurira umujyi wa Seoul muri Korea y'Amajyepfo mu ntambara ya Korea. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1954, aba Viet Minh bagabye igitero simusiga ku ngabo z'Abafaransa zari mu gace ka Dien Bien Phu mu ntambara ya Vietnam ya mbere. Itariki nk'iyi mwaka wa 1964, urukiko rwa Dallas rwahamije icyaha Jack Ruby cyo kuba ari we wishe Perezida John F. Kennedy. Tariki 14 Werurwe mwaka wa 1937, umurambo wa Perezida Kennedy wakuwe mu gituro cy'agateganyo ushyirwa mu irimbi rya Arlington. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1978, ingabo zirenga 21,000 za Israeli zateye amajyepfo ya Liban zisenya ibirindiro bya Pilo ya Yasser Arafat.
Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1990 Mikhail Gorbachev wabaye perezida wa nyuma wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete icyo gihe. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1991 abantu bagera kuri 6 biswe The Birmingham 6 bari barashinjwe kugira uruhare mu bitero byakozwe na IRA, ni umutwe ufatwa nk'uw'iterabwoba ukorera muri Irlande y'Amajyaruguru. Abo bagabo uko ari 6 bari bamaze imyaka 16 bafunzwe. Nyuma iyo myaka bararikuwe. Mu mwaka w'2004 ku itariki nk'iyi Vladimir Vladimirovich Putin yatowe ku bwiganze bw'amajwi muri manda ya kabiri nyuma y'uko yabaye perezida mu mwaka w'1999 we yasimbuye Boris Yeltsin amaze kwegura. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'2018 umuhanga mu bugenge Stephen Hawking yitabye Imana afite imyaka 76. Ese ni abahe bantu bazwi bavutse tariki 14 Werurwe imyaka iyo ari yo yose? Mu mwaka w'1800 havutse James Bogardus. James Bogardus yari umwubatsi w'umunyamerika. Tariki 14 Werurwe mwaka w'1807 havutse Josephine de Lichtenberg. Uyu Josephine de Lichtenberg yabaye umwami wa Sweden na Norvege. Tariki 14 Werurwe mwaka w'1820 havutse Victor Emmanuel wa kabiri, umwami w'Ubutaliyani. Tariki 14 Werurwe mwaka w'1854 havutse Paul Ehrlich, umuganga ndetse akaba n'umunyamugenge w'Ubudage. Yahawe igihembo cya Nobel kubera igikorwa cya chemotherapy yavumbuye, ayihabwa mwaka w'1908. Tariki 14 Werurwe mwaka w'1879 havutse Albert Einstein, umudage w'umuhanga mu bugenge ndetse n'imibare. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1928 havutse Frank Borman. Frank Borman niwe muntu wa nyuma wakandagiye ku kwezi ndetse n'uherukayo. Tariki nk'iyi kandi mwaka w'1935 havutse Amir Khan. Amir Khan ni umukinnyi w'amafilime w'umuhinde wamamaye. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1988 havutse Stephen Curry. Stephen Curry ni umukinnyi wa basketball w'umunyamerika ndetse kugeza ubu niwe ufite record cyangwa se agahigo ko kuba yaratsinze amanota 3 inshuro nyinshi.